Laurelia Imenza ni umwe wa arutwo aria maraikarite mucii na aria marataranagirio na namba ya aria matari marahota kuingira grade ya 10 kana senior school na thutha wa session ino ya Inooro TV gukorwo igitangatha mathina maria maratungana namo mari na nyina kuma ati mahuraga nguo niguo mahote gucaririria na gucokaniriria mbeca niguo agureto indo ici irabatarania cukuru iria etitwo oro ndomwe na gukorwo akiriha bithi undu uria urari murigo murito muno no haraumira mundu wa wendi mwega na kwa ihinda riri niwe turehete cukuru uyu wa Miririki guku ni Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Ni kwanza nashukuru sana mwenye amenisaidia. Kwanza nimetafutiwa shule, tukaenda, akanunua kila kitu yenye mtoto anahitaji, kitu yote ameinunua ya kwenda kwa shule. Hadi amenipeleka shuleni, tumefika, tunashughulikiwa, nashukuru sana. Yaani furaha tu ndio niko nayo. Sina kitu kingine naweza sema, ni furaha tu na shukrani. Kwa sababu mtoto wangu sasa ameingia shule, amechukuliwa, anafanyiwa kila kitu na I hope mtoto wangu atasoma. I assure him in this school I'll work hard, I'll never fail him and I'll make sure that I become the top student. Ati wathani wa matura mari na ihinda riritu ria gukorwo magicokereria na kuiguithia aria matari maraingira kirathi kia grade ya 10 niguo gukorwo makimanyitithania na aria mangirutira niguo kumanyitirira thengia wa macio magakorwo makimariria niguo handu ha guikara mucii makorwo magicenjia cukuru maume iria mundu aretitwo hihi iria maremetwo ni guikinyiria na guka nginyagia cukuru cia kuroka na kuinuka handu ha mwana ucio gukorwo agiikara mucii. Grace Migina Njonjo ni mo maritwa makwa munini wa Sivu itura rinini ria rwa Kabete. Twana sponsor, we are joining them together with the student and the parent and whether mahote kumuketera everything and encouraging mundu ugiona sponsor geyumiria we can join the parent and the student whether kihote kumurihira thukuru. Turathi door to door to identify them tukamara ni challenges iriko maina cio okomatigota kuingira the boarding schools. We make them to we try for them to join the day schools tondu kwina changamoto nini cia kuingira the boarding schools, so nodo matikakiaga mathomo na mathomo ni one of the basic needs. We tend to make them to join, not to force them, but to enlighten them how to join the day schools. Hara makono hoti. Hamaritwa njitagwo Mrs. Jani na ndi mwarimu cukuru wa Miririki na in charge of admission. Kurumirira directive ya president ya 100% transition hertu mokite na magoka magakinya guku matari na indo iria magirirwo ni guka nacio cia kumahotithia guikara guku wega no na matari na school fees no aigiao ni magateithiririo ni arutani ona cukuru kumania na donation iria cirehagwo guku. Koguo ri tungira thirikari ndigathake no horo wa capitation erore ate cukuru na yongerere capitation eo especially ta C1 mashukuru ma C1 ma C2 tondu ni mbeca nyingi hari muciari niguo ciana cihote guthoma na no korwo mangiko ohoro ria marakoretwo makiaria ira makiuga indo ta uniform indo ta irio iria ciana ciheagwo cukuru mekere capping, yani magerie kugoithia maundu maingi ta irio cia cukuru ta uniform niguo ciana cihote guthoma tondu ona mafuku. Koguo ri nitũrahitaji mongerere capitation education etweke free and not just free quality education. Ritana ni riu mwa thirikari gukorwo igitigirira ati githomo ni kiagacirithio thiini wa guku bururi-ini handu-ini ha Inooro TV kuma guku ni cukuru-ini wa Miririki Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Gicokia ngatho hari uria wirutĩire njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.